La bandu no ki transgender lane ki beriu ku penkela naga jenglong kentai saka jenglong senrang bat kum juru ki banau senrang saka jenglong kentai kata kelong Bahadin Donald Trump job ya ka election presiden hapok kari mereka ulaong Bahadin bon sa simti no ya ka suki kum presiden jogori mereka kari Amerika kata ka arpo terik jung benai Januari arjar pesan ukuan penduno ya kan ka kam bat kum jurus kawi katong kata kalong bonon rapan ya ke Bible hapo kari mereka lain pelong biang ya kari Amerika kum kata kari Kristen tetum tanya sengap bar saya sengap penkuru ya ke video hadap nakun presiden bertema juga kari Amerika uban sa sim semai lain bam semai hak arpo terik bana Januari arja pesan kata Donald Trump hakan ganti komentar ulaong bau belai ulasna lain ulah tahu tang arngut kicat penrio kata usinrang bar kentai Henry hagane ke pertai komentapan kimi pat sakita transgender lanai ki beriu pengela na kentai sinrang nau sinrang sya kentai ya kane na kaliang Donald Trump lokuan penduno hapuk kari Amerika dan hapuk kari USA hadin lanai ondau lai simti ya kam presiden hakati ketarik ketak arpo tarik Januari arjar arpusan kalong ke pensutunat yang iku Kristen Henry ki transgender po Amerika pan kapitar lab ya kene karai lane ya kene jingsim lane ke jingsim rajong Donald Trump kelami ban persya po ki surak ki singking Henry nagaleng Donald Trump ngangai ba hisin blokran un pelong hisendon kum kaany bat om syasyu ya kita beriu kiba pengela na kejenlong kentai syau senrang nau senrang sya kentai kapalong ru kajeng ijili hakamat ublai kumba ublai lo tau ya ka imru Adam labu iki per Eden bagilong si tengah Henry menta kenti mentapan kibrio ne kejuk menta kil tau start tau nang lajong kata pengela si sendon nau senrang sa kentai na kentai sa senrang bat kelami kum kita transgender kapalong sya kajing jili hakmat jungi beriu bat kum juru kamat ublai bat sakawai pat kabenta ka Donald Trump ukwa palat kata kalong ban wanra abiang ya kajing duai hapo ki school kumba ki school hang ne po kecelame kla jungi ki jupelong ya kan kajing duai hapo ki school ki jungki syaban rong syapo kelas bat udah kuaru babaro kinu ikai kide banlong ke Kristen kibanang ya kajing duai utrai lane kibanang kumno penduai ya kena skul habaki yang ulu iha ulan syaban rong hapo classroom ni jongki lagi long ki Mormon ki Protestan ni Katolik lane kini ginor ki jaj balang lane kunun Kristen klotip kum ki Jehovah Witness lane ki banget hau blai ubayam bat ublai ubasya bat om tang kata ndeka jingkwa jeng Donald Trump kata kalong ban make America Christian again lane pelong biang kari Amerika kum kata kari Kristen namar kebun hakati kari kibriu klap hadin no naga jenglong Kristen syaga jing bom ngej belai syu lane kum kata ki athesis lane ki bangej buat kam tamru hakani por ngajuk munta hakati kari kibun kibriu kilabut ya uksuat lane kelalong kinong manik suat kumtara liang Donald Trump ukwa ban pen pai biang iki syaga jeng kelak wamut ban pelong Kristen biang iki bat kum juru ban ora biang ke Bible hakari Amerikai berkowai bat on penim biang lane ban ora biang ya kajing rakhe ya Good Friday ka Easter Sunday bat kum juru ya kajing rakhe ya Christmas kabalong kajing rakhe jungi Kristen hak arpsan terik jong penai Desember manlau senem bat upun seluruh ya kinong print bakin print kambon ya kikot ba lani ke Bible bakumno ki pajba apo ke US kenyo la kajong ke Bible kalong ke kubor kustenat ya kajing pla Donald Trump hadin bulu job ya kajing kun election kum presiden pasau punyau jong dari Amerika pila banyu i hang ne kaduru bau Donald Trump udang bat
ya kotba lani kabel bada kapor bu job Alexandro marsen job pilaban I hak ne kador bak pastor bat kiru khoj lani kinu ngelam niam jong kapalang khastan kidang pelong ngajing duai lang nama ta utram te tangum ne nam ta kani khobor nganai upload ski pat ki video hagwe kapor tukum ta subscribe ya kani channel ba pilaban ui on upload ya ki pat ki video ha kani ka channel pilaban ui yang ne mangapan I kumno ba subscribe bat kum juru salah ya kani ka channel te tangum nu taradu bang skendu pat ha ki video khoble sibon